Tes. Oke, shalom semua. Tes, testing, testing. Sorry. Oke, shalom semua, selamat pagi. Oke. Nama berita apa gitu? Ketrubaya aku tes. Ketrubaya aku ngelalu ke penatai semua kita ngagai rumah sembiang Tuhan ke pagi itu. Oke, coba lamai-lamai ke jari kita. Ngagai bala kita ke baru datai serta lama nak ngau kita begempuru. Jadi ngelalu ke penatai semua kita. Merasai kakak boleh bertemu ngau bala menyadik semua. Kita datai berumah sembiang Tuhan, kita sama-sama dekat muji serta nyembah Tuhan begulai. Amin. Haleluya. Oke, aku mau kita sama berdiri. Oke, harap kita sama. Jadi hati kita kita dekat ngangkat ke hati kita yang ke Tuhan, kita dekat jadi ke pribadi kita, seberapa kita muji nyembah Tuhan, kumai kita berlagu ke situ lagu. Jariku diangkat dengan kita jadi hati kita dekat datai ngagai hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Jariku diangkat, mulut aku muji, hati berterima kasih, aku muji Tuhan. Tuhan Yesus kami aku muji Tuhan, aku muji Tuhan, hati penuh perindu, aku muji
Tuhan Yesus, Tuhan Allah talapai kami jadi serga Tuhan. Tuhan, kepagi itu Tuhan Yesus kami datai berumah sembiang Tuhan Tuhan. Kami mai hati kami mai pribadi kami Tuhan. Kami nemu Tuhan Yesus kami bisa pengadang Pak Tuhan Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan Yesus kami nyerah ke setiap beban kami, setiap pergumulan kami Tuhan Yesus luar pintu gereja Tuhan Yesus. Kami keluar maya kami tamak berumah Tuhan Tuhan. Kami dekat dipenuhi Engkau pengaga, Engkau pengelantang tidak tayari Tuhan Tuhan. Nyalai Tuhan Yesus sediakan hati kami, buka hati kami Tuhan, buka runian kami, kami kesukacita Tuhan Tuhan dekat dipenuhi Pak Nur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat kegemburuk kami Tuhan, hari pun sampai ujung kami nyerah ke semuanya Tuhan Yesus ke jari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua dah bersampai. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan ke Tuhan kita. Udah sedia kita dekat muji Tuhan? Haleluya. Sebenarnya aku kat macam ke kita Pak Jakut Tuhan. Tidak ambil Pak Mazmur 111. Tik menyituk. Muji Tuhan. Puji Tuhan. Aku dekat merik terima kasih ngagai Tuhan ngau penghabis hati aku. Lebuh anam biak ya bergempuruk bebala mayuah. Amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari itu kita berasa kagak. Amin. Haleluya.
Kita samanyikan berbagai jari puji Tuhan kita. Amin. Oke, semua. Arame kita sama searti. Amin. Samanyikan berbagai jari. Dia kita ikan domba Allah di kudus, gelapang kebegaran. Harap kita semua kiam. Arame kita iya. Amin. Dia mesti pengen pas kita. Awak ke selalu tulir ke pemenang, berwarna dalam. Oke, semua kita maju puji Tuhan. Harap maju puji Yesus. Domba di kudus mai penantang patunya kami segah itu damai. Amin. Dia datai kebelamaya. Sekali lagi kita pada Tuhan, harapan kita saat ini. Arame kita sama searti. Haleluya. Samanyikan berbagai jari. Dia kita ikan nebus, domba Allah di kudus, gelapang kebegaran. Semua. Arame kita iya. Amin. Dia mesti pengalaman kita. Awak ke selalu tulir ke pemenang, berwarna dalam Kristus. Amin. Semua kita maju puji Tuhan. Amin. Puji Yesus, domba di kudus mai penantang patunya jauh di surga, rindu damai. Engkau Yesus, Dia datai kebelamaya. Dia datai kebelamaya. Dia datai kebelamaya. Haleluya. Hari dia tu datai kebelamaya. Kita bergulai dengan Tuhan Yesus kita. Amin. Nanti berdunia tu, nanti kita lapar, kita dekat makai. Amin. Ya, pemakainya mereka pengenyang kaki kita. Tangti di dalam Tuhan, siapa ti uliah mereka kita kekenyangan rohani. Amin. Haleluya. Yesus meh ruti penghidup kita. Haleluya. Yesus meh roti penghidup.
Jesus kita itu hidup hari subah dia tuh engkau berlama-lamanya. Amin. Haleluya. Harap kita menyediakan hati kita. Tuhan Yesus. Kepagi itu Tuhan Yesus kami mai pribadi kami Tuhan. Kami mai hati kami Tuhan. Bagi muan-muan Tuhan. Bagi apa Tuhan Yesus. Apa yang kami tidak sangka. Kudus minuan Tuhan. Jadi membenarkan Tuhan Tuhan di dalam hidup kami. Ampun ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kau pengasihan Tuhan yang cukup besar dalam hidup kami. Tuhan meraja kami Tuhan. Tuhan mengapai kami. Tuhan meraja hari atas semuanya. Apai di surga kami muji nama Tuhan. Merintah baendu di tinggi. Pengasih Tuhan besar, pelindung lepas kita. Berkuasa baendu di tinggi. Mulia semina namanya. Ya Raja atas semua raja. Apai di surga kami muji nama Tuhan. Merintah baendur di tinggi. Pengasih Tuhan besar, pelindung lepas kita. Berkuasa baendur di tinggi. Mulia semina namanya. Ya Raja atas semua raja. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Amin. Terima kasih Tuhan. Apai di surga kami muji nama Tuhan. Merintah baendur di tinggi. Pengasih Tuhan besar, pelindung lepas kita. Berkuasa baendur di tinggi. Mulia semina namanya. Pada kita ya Raja atas semua raja. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Siap udah cukup mana di kerjaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan raja kami Tuhan. Tuhan apa yang kami beruan Tuhan. Tuhan Yesus. Kepagi itu Tuhan kami dekat ngangkat ke hati kami Tuhan. Kami dekat ngangkat ke jari kami. Kami dekat muji Tuhan Tuhan. Haleluya Tuhan. Awak ke lagu itu dekat nadi ke sampai kita ke Tuhan. Kita dekat madah ke Tuhan. Tuhan, untuk mengisi hati kami Tuhan. Tuhan lebih kita mau Tuhan. Even kami nak jemput utainya, kami nak meluahkan ya Tuhan. Tuhan nemu Tuhan. Awak ke pagi itu Tuhan Yesus, Tuhan ngelepas ke semuanya Tuhan Yesus. Pergumulannya Tuhan Yesus hari hati kami, hari pribadi kami. Awak kena nak nancang, pengagal terberi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Jariku
kasih Tuhan, awak ke hati kami Tuhan, sentiasa dipenuhi engkau pengenduk terdatarin Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalawatan Roh Kudus Tuhan Tuhan. Tuhan, awak ke kami ngasai Tuhan. Kami boleh otentik baru pagi itu Tuhan Yesus. Kau pengharapan, kau pengenduk terdatarin Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ampai. Tuhan kami nak boleh malas setiap utai Tuhan ada kerjaan Tuhan dalam penghidup kami. Semuanya minggu tu tadi Tuhan. Siap berkat. Siap penyertaan Tuhan. Seminat pagi tu Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan puji sembah kami seminat Tuhan Tuhan. Terima kasih Ampai. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua dah sampai. Amin. Beri kemuliaan ke Tuhan kita. Kita semua taruh doa. Oke, kita dekat jadi hati kita dekat beringat ke Tuhan. Ngau lagu Jesus meh roti penghidup. Oke, Tuhan Yesus jadi ke Piriam di Kudus. Oke, setiap ikut kita. Haleluya. Sampai kita terima kasih Tuhan, terima kasih dalam semua utai, terima kasih ke penghidup sebut tidak beri noan, terima kasih ke pengawal kami badunya tu jadi kang angkat kang hidup ke derempo. Terima kasih Tuhan, keluarga diri sebilia tidak angkat kenuan, tidak berkat kenuan. Terima kasih Tuhan, ke pengawal tidak beri nuan penemu pemandai. Awak ke nama nuan terus dikemesaikan, ngena penghidup kami. Tuhan terima kasih mega isi hati kami ke sarito, dinyembah nuan ngau pemberi ke pagi itu Tuhan. Kami bersampai pemberinya endang Tuhan jalai kami nyembah nuan.
Pemerinya mesiti bagi hari kami nyembah Nuan. Datai ngawati ti rindu. Ngawati ti amat ngenjuak ke diri ngagai Nuan. Terima kasih ya Tuhan setiap jari hati kami. Bala hati meri kesarito Tuhan. Awak Nuan terus merekat ke sida. Berkat ke keluarga. Berkat ke semua orang tinggi baik sida ya maka. Berkat ke gereja atau awak ke gereja tu terus jadi berkat ngagai orang bukai Tuhan. Ngambil kemanyu orang patut nemu Nuan, patut megak manyu orang nuka datang ngagai perintah Nuan. Terima kasih Jesus, dalam nama Nuan kami bersampai. Amen. Puji Tuhan. Nanti kinggar kita. Puji Tuhan. Lagi tindo. Oke, jadi selamat datang. Ngagai semua bala ti ngenatek dari bisi bala baru kesarito mau kita. Sebiato bisa. Oke, sepiato dah bisa. Bala ke baru. Selalu di pedak magang. Oke, semina bala re Johor baru ngau kita. Johor Baru Baptist Church. Pasar 9 hari Sibu Jaya. Ini pasar 9. Sepagi nah tanda lagi. Oke, puji Tuhan. Tuhan rindu kita semua. Jadi menjadi bala tim Johor Baru Baptist Church. Tim sida bisa 8 iko. Jadi siko tinggal bang kelili. Lalu mereka ngagai menua tungak kesepiak kian nginjil lagi terus nginjil. Siko hari sida ninggal ke diri bang kelili. Jadi sida ya 8 iko ngagai menua kerapa. Tungak ngagai sepak kian. Menua muman ngau betuang. Demalam bak melikin. Jadi puji Tuhan menandar pelayanan sida. So we welcome our brothers and sisters from GGBC. Thank you for your presence this morning in your fellowship. We are looking forward a wonderful and fruitful ministry in testimony and the sharing this morning. Okay, we would like to ask Brother Chin Huat, their leader, to introduce the team. Okay, introduce the team. Shalom. Selamat pagi semua. Ya, saya amat gembira kerana hari ini kita dapat bertemu lagi. Ya. Nama saya Chin Wat. Okay, let me pray for the kids. Okay. Okay, bisa lagi, anak. Keram sampai ke sini. Tuhan Yesus, aku sampai memberkat kanak tu Tuhan. Awak kemaya sidak belajar lagi mengintu sidak ya Tuhan. Beri sidak ya penemu ngau pengelan dia. Awak ke pengasihan Tuhan meruan bak sidak ya. Awak ke pemandai ting lala Tuhan, nemu lala Tuhan tetap Tuhan dalam rundiang ngawati sidak ya. Berkat keciku ting ajar awak ke penemu ngau pengasihan Tuhan dia ubah sidak. Roh Kudus nu apa kerja sarito Tuhan bak sidak dalam nama Jesus kup sampai. Amen. Okey, selamat pagi sekali lagi. Ya. Nama saya Chin Wat. Saya tahun ini bulan 3 saya ada dekat sini. Sangat ramai kenal. Saya kenal juga ramai muka. Mungkin nama tak ingat. Kecuali saya ingat Cherry yang duduk belakang itu. Ya. Okay. So kita rasa amat gembira kerana kali ini kita datang dengan 8 ekor. Semua ya tua. Purata umur kita ialah lebih kurang 65. Okey. So saya lupa bawa isteri saya, tapi saya ada 2 ekor anak. Semuanya pernah datang mission trip dekat Sarawak. Okey. Saya akan beri peluang kepada kawan-kawan saya untuk introduce dia sendiri. Jamie. Nama saya Jamie. Saya belum sampai 65 lagi. Saya ada 2 anak. Suami
dari Sarawak juga. So saya pernah datang banyak kali ke Sarawak. Halo, selamat pagi. Saya ya bernama Eva. Ini kali kedua saya ke Kuching, tapi kali pertama saya bersama bersembah Tuhan dengan orang Iban dan tinggal di rumah longhouses. Okay, saya gembira sebab dapat berpeluang untuk mendekati dan mengenali anda semua. Ya, harap pada masa yang akan datang boleh datang lagi. Ya. Halo, good morning. Nama saya Elaine. Saya lebih 55. Umur 70. Ya, suami saya Steven Chung ada datang juga, tapi semalam dia pergi Engkelili. Ya, saya ada 2 anak. For me, kali pertama datang mission trip. Ya, tapi puji Tuhan boleh datang jumpa semua awak. Okay? Selamat pagi, nama saya Lulu. Saya datang dengan suami saya dan kawan dari Johor Bahru Catholic Church. Mula-mula kita duduk di Pulau Pinang, tapi pindah ke Johor Bahru 47 tahun. Terima kasih, kita seronok datang duduk longhouse first time. Jumpa kawan-kawan semua, brothers sisters, Sarawak. Saya nama Thomas, paling tua sekali. Saya ada satu bini saya. Saya punya 2 anak, tak ada ekor. 3 cucu. This is the first time, pertama kali datang Sarawak. Thank you for your hospitality. Good morning. I'm sorry, I'm the only one don't know how to speak Malay and Iban. I feel so alone, you know. Even the group also, I feel that I am out a little bit, you know. So I don't like to disturb people because I don't know how to speak Malay. I don't understand what are you singing, you know. But I still go, you know. I like your singing. Yeah. Okay, jadi yang minta ampun nak nemu jaku bahasa Malaysia, nak nemu jaku Iban, indah lagu tadi nak merti ko ya. Nama teka lagu kita. I'm so touched by your giving, you know, when you're singing song. You know, Aku cukup rasa teguh hati maya kita itu meri pemeri. Yeah. You know, like remind me when I was mission in Ghana, in Africa, in Cape Town, all these places, they would dance all the way and give offering. Jadi The maya whole aku church maya yang agak pemenua Ghana, pemenua Afrika ko ya. Mudah orang nyembah Tuhan meri pemeri ngau Yes. namanya tadi bertanda lebih maya meri pemeri. So happy. And they sing what song? God, you're so good. God, you are kind. You know, so touching, you know, when the way they give. Jadi maya pemenua dedian ko Ghana nyen. Semina lagu ti mudah. Tuhan badas, Tuhan badas. Lagunya. Yeah, I'm Jeku Jenny. Yeah, I actually anak Sarawak, born in Cebu. Yes. Jadi ya Cikgu Jenny ndang asal menua Sarawak to ya. Yeah, but I'm married to Singapore. Jadi Singaporean. Yes. kawin ngorang Singapura. Yeah. So yeah, but I only know English. I also train in England. Yeah, to start a Montessori school. You know, so I'm a teacher, but I retired. Yeah, but I'm happy to teach, to conduct workshop. Even I'm retired. My job is to train teachers. Yeah. Jadi pengawak ya nang nyari Yes. cikgu, Yeah. lalu ngajar cikgu nang amat Yes. lelak ngajar ko ya, Yeah, and also teaching small children. ngajar bala anak min. Yeah, but I'm still doing. Yeah. Agi ngajar dia to. Yeah. Thank you so much. You need my help, do let me know. Thank you. Oke, terima kasih Tuhan berkat. Terima kasih Jenny. Ada lagi seorang itu brother kita Steven Chong, suami Eileen. Dia semalam
pergi Engkelili. Dia semalam pergi Engkelili. Kemudian dia akan teruskan mission trip pergi Kalimantan Barat. So hari ini dia tak ada dekat sini. Okay? Okey, jadi So you ask Jenny to. okey, jadi dia menjadi kita Jenny, we, the testimony. we ask Sister Jenny to share the testimony. Okey, kami. Kak berkongsi kerja Tuhan. Apa namanya tadi saksian ya? Yes, so sorry, my team. I got to talk again. So Jadi I hope minta ampun aku datang ke mua baru berjaku. you endure my talking again. Jadi Talk non-stop. ngambil ke kita nya tetat hati mah. Ni ngaya berjaku bertemu anu lagi berjaku. Yeah. Thank God He wants me to be here. Jadi terima kasih aku boleh berdiri di tu. I praise the Lord. Puji Tuhan. I'm able to stand here Boleh berdiri bak mua kita di tu. to give testimony, Jadi mereka jaku kesaksian penghidup diri to honor Him, ngambil ke babasa ke Tuhan, and to give Him glory. ngambil ke mulia ke nama ya. I humble myself today Aku ngemaruh ke diri ke sarito. and to tell you Jadi dekat ada ngagai kita mayu. what I have gone through. Jadi nama arti tete diasai kaku. Beginning of the year in April this year, Jadi tahun tu bulan 4 ujung bulan 4 tu tadi. I was having this very bad lung infection. Jadi dia aku nyatare ngasai ke bisa paru kena kuman paru-paru. The virus is leptospirosis. Jadi nyameh kuman-kuman bangsanya laktos. Is Ya. the tikus urine Kena serang and all nama this- kencing tikus dah. Yeah, and kemih tapin and all tikus. this thing, you know, that will cause death, you know. Lalu nya oleh Boleh mati, kan. ngasuh yang mati. Yes. I was having high fever. Jadi Pak Mayanya yang cukup hangat nar tubuh ya. Just before Chinese New Year. Sebelum tahun baru Cina. So, having very high fever for more than 2 weeks. Jadi aku Yeah. semena Yeah. This is how I was before I was sent to ICU. jadi nya Maya ya tadi sebelum ya Yes. namanya dianjung ngagai Pak ICU hospital. I changed to 3 hospital. Jadi ia nya bisa namanya tadi berubat Pak 3 hospital. I was in emergency in Johor Bahru GH. Jadi lebuh Maya keterubah ya dianjung hospital besar Johor Bahru. After few days, still very high fever. Agi mega ia nya Yes. tadi tubuh yang hangat. So my husband transferred me to Singapore. Udahnya laki GH. ya lalu main ya ngagai Singapura hospital Yes. besar di Singapura dan. So when I come back, when I was there 1 week, still high fever. Doctor couldn't find out what happened to me. Jadi pihak dua seminggu udahnya agi maka ya nya tadi tabian hangat isi. So- Jadi doktor nak nemu nama penyadainya. So I asked to be back to Johor Bahru. Udahnya tadi mulai ke diri ngagai Johor Bahru. This is Johor Specialist Hospital, Jadi itu mah Yes. hospital pakar Pak Johor. but the doctor still couldn't find out. After a few days, they found out that I was having this leptospirosis, but my lung is very bad already. Jadi Going to Pak collapse. mayanya kaya baru doktornya Yes. nemu penyakit atau kekuman dimasuk ngagai paru-paru ya. So Jadi paru-paru cukup teruk it's dah. about to collapse. About to, Jadi you know. munyi kenya Yes. tadi mah Yeah. ngadang diri nak nemu hidup nyau kalu So the- mati mayanya. You can see before that, I was in this kind of incubator. Jadi Pak Yeah. mayanya ianya tadi endang Yes. di pada orang Pak ICU cukup rapi So nar. my body was, the other photo was, before that you have tube, the big tube, small tube, and the hand everywhere tubes. Jadi my kita mouth- pada gambar tingkat terubahnya tadi semuanya tadi namanya tiup-tiup magang dah My hos mouth- magang dia. My mouth, my nose, my throat, my hands, both hands, all
needle or tubes everywhere. You know? Semuanya tadi dia cuak ngejarum magang semuanya tiup magang hos magang dia seluruh tubuh ya. So the doctor told my children, you know, I put your mommy in this incubator. Jadi dia tadi ya madang ngagai balana ya indai kita tadi dekat di mata ke dalam situ tempat khas. Your mommy may not come up alive. Jadi kuya mada indai kita tu ndak boleh hidup. So my 4 children, Jadi 4 iko anak sidaknya tadi. some from Singapore all over come, and friends also come and say goodbye to me. Jadi dia bala menjadi bala pangan ngau anak ya datang ngagai aku bakati mereka selamat bye-bye ya selamat tinggal ko yang ngagai ya. You can see that I was really, the doctor say in history there's no survivor. Jadi nitiah ke penemu dutur dalam sejarah dikelala dutur ditemu pengalaman dutur nadai oleh hidup pendiau ke bakanya. Yeah, but many people come and pray for me. Banyak orang datang ngusung aku ngabas aku lalu bersampai. My church member, pastor all over come and lay hands on me and prayed for me. Jadi banyak bala ketua gereja, bala pastor sidang ngengkah kecari bersampai kaku. My children on Facebook, all the pastor all over, friends, missionary, you pray all over the world for Jadi me. semua bala kaban Yes. aku, bala missionary penginjil seluruh dunia tidak kelala aku nya bersampai kaku. But the doctor said I will die, isn't it? Jadi ku doktor Yes. tadi mada harapan ya tu ndak boleh hidup. 3 days later, 3 hari udahnya. my birthday, on my birthday early morning, the third Jadi day birthday- I was alive. Jadi hari pengada ya paginya ya hidup. Doctor said I will die, but God said I will live. Jadi doktor madah ya ndak boleh hidup. Yeah. Tang Tuhan madah ya hidup. I thank God for that. Terima kasih ke pasal tanya. Yeah, actually I want to go. My duty is gone already, done already. Jadi kebenar ya aku tersedia udah ninggal ke dunia tu. Pengawak aku udah tembau ko ya. I'm happy to go. Aku kapulai ngai Yes. Tuhan. But God wants me to do the job here. Jadi Tuhan nganjuang aku kita ngerja pengawak hebat tempat He tu. wants God wanted me to go everywhere to share His glory. Tuhan ngasuh aku mindah kin kia berjalai kin kia berkunci kemuliaan ya. Thank God I'm here to tell you God is great. Jadi sarito Yes. ko berkunci kita madah ke Allah Taala pemaduk berkuasa. He answered prayer. Yang namanya nyaut sampai kita. Not only that, Okai seminaknya aja I was nearly 2 months in hospital. 2 bulan bak hospital I cannot walk anymore. ndak boleh berjalai udahnya. I couldn't even stand up. Indah aku ndak Yes. boleh berdiri ko ya. I was on wheelchair Aku nya tadi ngena for kursi quite roda. some time. You know, my children have to wear pampers to me, jaga me, you know. Everybody I got to jaga me, and my friend will come and bring food for me. It's Jadi very- semua bala yeah. kami sepilih Yeah. anak aku ndak tunda Yeah. nyaga aku Yeah. ngari aku nya tadi semuanya tadi sudah bekerja. It's very sad to depend on people all the time, you know. Jadi indang Yes. cukup Yeah. sinung ati medak gaya diri empunya tadi berpanggai ba orang bukai hidup ke diri. I ask God again, Aku bersamping ngagai Tuhan baru. God, you want me to be alive? Tuhan ti nuan ngasuh aku hidup, I must able to walk awak kaku leh berjalai. in order to give you honor and glory. Ngambil kaku ngemulia mesai ke nemanuan. If this body Ngena tubuh aku tu, cannot walk, di tubuh aku tu na oleh berjalai, cannot run, na oleh belanda. it's useless. Jadi nada erti hidup pakainya. And I give my children problem. Jadi artinya Yes. nanggung ke pemerat ngagai masalah ngagai balana. So I feel very humiliated when my children need to change diaper Jadi for aku me. You ngasai know? ke tak Yes. Malu amat koya lapan very malu anak lah, dari tell you. empunya tadi ngari dari empu ngena pampers. Yeah. And each time my daughter come, I really cry, you know. Setiap kali aku meda anak aku datang ngari aku, jadi aku nyapa. It's actually very humiliating, you know. Jadi amat ngemalu amat. So I thank God He answered prayer that He give me the strength to walk again. Jadi Tuhan beri aku pengeriang baru lalu oleh jalai ke sarito. I want to thank God. Aku terima kasih ngagai Tuhan. I want to tell you, Aku madah ngagai semua kita. Jesus loves you.
Tuhan Yesus rindu ke semua kita. He answered prayer. Ya amat-amat nyawat sampai kita. There's nothing impossible for God in this Nadai world. utai na boleh dikerja ba Allah Taala. God is great. Amen. Tuhan pemaduk berkuasa. Amin. Thank you. Terima kasih. Thank you so much. Thank you, Sister Jenny. Terima kasih menjadi kita Jenny. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi ngagai semua kita sekali dah. Bahasa Iban saya masih tak boleh pakai. Jadi jaku Iban ya nak tu nemu ika. Bahasa Malaysia boleh sikit-sikit, tapi Bahasa cerita Malaysia, saja. Bahasa Malaysia boleh jaku pakai cerita aja meh. Yeah, cannot share the gospel. Nak boleh nak jaku bahasa Malaysia berkunci ke jaku Tuhan. So I need pastor to do a Jadi translation. aku for me. nulung ya nyalian ke jakunya. Before I go into the sharing the words God's word with you, I want to give God thanks. Jadi aku kak sebenarnya aku berkunci aku mai kita nyari siti jaku Tuhan itu. When we first planned for this mission trip, Jadi keterubah lebih maya kak ngatur pengawak kak nemuai kita ngadu ke mission trip. so Pastor Daniel sent me the dates, and then we start praying about it. Jadi dia aku nyamri ya hari bulan dia sidak lalu bersampai hari bulannya. Then there were 7 first sign up, then we have additional join us. We have 8 people. Then we start planning for the trip. Jadi udahnya tadi bala lalu bisa berkumpul ke semua bala tinggal natai ka oleh natai ke diri 8 iko. And because majority are women, we actually asked Pastor Daniel to have Pastor Syria to join us. Jadi dia nya tadi 8 bala kami manyuh bala Indo. Dia aku ngau pasal seria oleh mantuk sedua ya sidak ya. So everything goes smoothly until about 2 weeks ago. Jadi semua utai nya mana benar nya manggai 2 minggu dah tahu. And one morning I received message from Pastor Daniel say that he's very sick because he has food poisoning. Jadi dia nya tadi aku message ngagaya aku kena teruk benda kena sakit. And he said we have to pray more. Pray sampai kuat lagi. And then last week is only when we about to arrive here, Pastor Daniel told me that he cannot join me because Pastor Syria was very sick with bad Jadi udah seminggu dah nya maga aku madang ngagaya aku noleh engkau lapan apa seseria maga sakit bad gastric. balat benda gastriknya. However, I think I need to puji Tuhan Puji Tuhan because still alive. boleh hidup. Because not only that, but Pastor Daniel arranged 4 young people to join us. Jadi dia aku ngatur 4 ikut sidak kebiak. So 4 ekor jaga 8 ekor orang tua. Jadi 4 ekor sidak nyaga 4 ekor tua. So we give praise to the Lord. Jadi puji ngagai Tuhan. This morning I want to share with you about the story of the prodigal son. Pagi itu aku berkongsi ngau kita pasal anak ditesat. And I would like Pastor to read for me. It's taken from Luke chapter 15 verses 11 to 32. Aku baca ke kita ayat Luke bagi 15 ayat 11 ngagai ayat 22. Yeah, Pastor, please read the Okay, aku text baca for ke me. kita, Yeah. Nampungnya ko Jesus, orang siko bisi 2 iko anak lalaki, ko ya tibiak jaku ngapaya, apai, break kaku dia tu semua utai tu dah ungkup aku. Nyalai orangnya lalu magi retaya ngagai anak ya 2 ikutnya. Ndak lama udahnya anak lalaki ya tibiak nyual semua harta tindang ungkup ya, lalu ngenyauh hari menua. Mai duitnya ya belalang ke menua ti jauh, alaya masau duit ya laban pendiau ya nadai menuku. Yang ngena semua utai ti kemisi ya, udahnya menuanya kena lapar pungkang ti besai, lalu ya nadai utai. Agi tinggal. Nya alaya lalu berkuli basiku orang di menuanya. Orangnya ngasuh ya nengkani babi.
ia berasai lapar lalu tertenguk dekat makai pemakai babi. Tangnya mega orang ngai meri kaya. Nyau pemuas udahnya ia lalu nemu diri koya. Pemakai kuli tidak gaji apa aku nak habis empat. Dan aku tidak tahu nyau mati kaberuran. Mana aku pulai ngagai apa aku lalu berjaku. Apai aku dah berdosa ngelaban Allah Ta'ala ngau ngelaban nuan. Aku ndak tahu dikumbai anak nuan lagi. Tanglah kaku nyadi bakasiko orang tidak gaji nuan. Nya alaya lalu angkat mulai ke diri ngagai apa ya. Agi jauh hari rumah apa ya udah medak ya. Lalu hati ya sinu benar medak anak ya. Nya alai apa ya lalu belawa merap serta nyium ya. Ku anak ya berjaku. Apa aku udah berdosa ngelaban Allah Ta'ala ngau ngelaban nuan. Nya alai ndak patut aku dikumbai anak nuan lagi. Tang apa yang ngau kurang gaji ya. Ko ya campat. Baik baju panjai tip penghabis badas. Lalu rasuak ke bak ya. Rasuak ke kincin sebentuk. Bak tunjuk ya ngau kasut bak kaki ya. So most Bible translation title the passage as the parable of the lost son. Jadi semua bab kudus macam kesalinnya tadi. Jadi batang jaku Tuhan itu ngenang ke pasal sempama anak titesan. And it's interesting if you read the entire chapter of Luke 15, there are two more parables earlier. Jadi kita medaknya tadi sebenarnya tu nyata dek bisa beberapa itu jago sempama tu diajar Tuhan Yesus ngagai orang. And they are about something that was lost. Semuanya tadi sempamanya ke dulu agi dikunci ke nyata dek ngenang ke pasal tesat. And what happened is that the owner actually go out and look for what was lost. Jadi kita medaknya tadi orang tengempu utai nyata dek tahu ke jelu tesatnya sidak ya dekat ngika utai ke tesatnya. And we also know starting from chapter 15, there were a lot of accusation by the Pharisees against Jesus. Jadi dia kita medak ayat 16 manyu caku namanya tadi caku tanda bala sida pengajar dato pasal Tuhan Yesus. But Jesus was not disturbed by them. Tang Tuhan Yesus nak kiruah ke caku tanda sidanya. But Jesus focused his job to offer salvation to the sinner and to show God's love to them. Jadi di tu Tuhan Yesus yang nak lenyau ari fokus ajar ya. Tidak kan nyelamat ke orang. Kan nyelamat ke orangnya tadi. You may have heard about these parables, and they are about someone or something that was lost and found back their life. Jadi di tu ngenang pasal siko orangnya tadi tesat utai ke di sayau ke ya. Udahnya lalu temu baru. Lalunya daripada ya ditemu hidup. And the first parable is talking about a farmer has 100 sheep, 99 came back, one was lost, and he went out to look for the lost sheep. Jadi jago sempamanya tadi kebukai tingenang ke pasal siko orangnya tadi bisa 100 siko jelu berduas. Siko jelu berduas ya tesat lenyau. Lalu ya tertemu ke ya baru giga ya lalu tertemu ke ya. And the second was about a woman has 10 coin but lost 1 coin. He light out the light and go and look for the coin at night. Jadi bisa mega jago sempama udah tu sebenarnya mega siko Indo tengembuan pirak te lenyau. Udah lenyau yang giga lalu tertemu ke ya. However, the parable of lost son, the third parable in Luke 15, jadi dia kita mendak Luke bagi 15 ayat jago sempama site. is a bit different, even though the son was lost. Jadi itu site cerita te nyalai agi bida agi arika doi te nya tadi tingenang ke pasal anak ya udah lenyau. The father didn't go and look for the son, Tang apa ya nak ngiga anak ya te lenyau to. but the son came back. Tang anak yang mulai ke diri ngagai apa ya. So he put all these three parables together. It
clearly show that God's intention. Jadi tiga itu jaku sempama tingenang ke pasal utek ketesat tadi. Ya nya ngenang ke pasal isi hati Tuhan. And God's love is for basically for everybody from 100 people, 10 people, 1 people into the very attention of individual. Jadi dia Tuhannya tadi, ya nya tadi dekat ngambil setiap ikut orangnya tadi pulai ngagaya. And God's love, in fact, is for every human being. Jadi itu ngenang ke pasal pengerindu Allah Ta'ala ungkup semua orang. The parable of lost son is also called the parable of the prodigal son. Jadi anak tetesatonya tadi cerita pasal anak tetesato. So, what is actually meaning of a prodigal? Nama arti anak tetesat pulai baru ngagaya apa itu? In Oxford Dictionary, prodigal is someone who is too willing to spend money or waste time or energy or material. Jaku ngenang ke pasal anak tetesatnya tadi tiba cerita tu, ya nya tadi arti ya nya tadi udah masau semua duit ringgit reta tengkira ya. So a prodigal son will waste away what he has. Jadi anak tetesat tiba cerita tu, ya nya masau semua duit, ngabis ke semua duit tau kerta tengkira te kemisi ya. For his own pleasure. Ya nya dikena nguliah ke tahu ke nyamai ke penghidup yang po. And later feel sorry and then return home. Jadi penghujungnya tadi ya madah kederimpu minta ampun, lalu pulai baru ngagai rumah apa ya. You look into the passage on Luke verses 11 to 32, you read through, you realize that the words Father and Son was repeated many times. Jadi nanti kita madah 15, Luke bagi 15 ya 11 ngagai 32. Jaku tesatnya tadi selalu disebut. And in the Bible, normally if the words are repeated and repeated again, Jadi you had, buku kudusnya tadi bisa nyebut berapa kali jakunya tadi diulang-ulang bari. and we need to pay attention to it. Jadi kita hendak tu nanti jakunya selalu berulang, kita hendak tu nak berarti yang ke dalam. So this parable, I think, show a little bit more than just something lost. It also show the father and son relationship. Jadi ngenang ke pasal cerita anak tetesat tu, ukai ngenang pasal tetesat, tang ajar tu mayu hagi nekan ke pasal kawal anak ngawapai. And it is about a son, a wayward son. Jadi tu anak itu ndang berpenemu anak yang ndang lenyau ke diri. Return to God from his backsliding stage. Ngenang pasal dia udah nikah dari Tuhan. Lalu pulai baru ngagai Allah Ta'ala. After recognize the attribute of his father. Jadi lebuh maya ya mulai ke diri ketegal ya udah ngingat ke pemanah apa ya. And then he realized and truly repents. Jadi bak mayanya maya lalu minta ampun ngesalati ngau aman. And the father accept him back graciously. Jadi dia me apa ya lalu nerima yang ngawatete cukup ya kasih. And here today I want to share with you there are 3 attributes of God, the Father, that we can learn from this parable. Jadi kita boleh belajar 3 itu perkara tingenang pasal ulah penghidup apa itu kati apa itu. Now one is about the loving and forgiving Father. Jadi itu ngenang pasal ati apa itu rindu, ati apa itu sedia ngampun. And as you read from verses 12, we know that the younger son actually asked the father to divide his inheritance. Jadi bak ayat 12, dia apa anaknya tadi minta harta tengkira apa, minta dibagi harta tengkira apa. And this is normally in many culture are not acceptable. Jadi sekedar kita yang tadi nak nerima adat penemu bakanya. Because the father is still alive. Laban apa itu lagi hidup. I don't know about the Iban culture, but I believe that in Chinese culture, if the parents still alive, if the son asks for inheritance, the son is very unfilial. Nitia kan ti pengarap tau ke penghidup kami bangsa Cina ko ya. Nanti apa indai lagi hidup, nanti anaknya tadi minta bagi kerta tengkira area pai nya tadi nak untuk diterima ega.
And it is equivalent to something that expecting the father to die. Jadi nunjukkan dia minta bagi hari apa yang ngau indai nya tadi. Erti nya tadi yang ngasuh apa indai bakate ngajih apa indai ya nda hidup lama atau mati. And if a son dare to do that, most of the time boy he will chase off by the parent. Jadi nanti anak atau ke anaknya ngerejap ngawak ke bakanya selalu ya diburu oleh apa indai dari rumahnya. In Jewish custom is also considered disrespect. Jadi ngagai bangsa sira Jus maka bamayanya nya nunjuk ke nak babasa kapaindai. And we know this younger son, he has his own idea, own plan. Jadi dia anak ya kebiak tu ya bisa tuju bisa plan ke dirempo. And he go and ask the father, please divide your inheritance. I want to get my share. Jadi dia ya bertemu mau ina apa ya, ko ya mada apa bagi kereta tengkira ngi nuan ngagai aku. And interesting that the father agreed. Jadi ndang kita nyad medak te kenyadi itu nyelai apa yang setuju ngau penemu anaknya. The Bible doesn't say how much he get. Dan apa yang ndak nunjuk kata nak mada ke berapa patut diberi. But we know from Jewish custom, the elder son normally will give 2 portions. Jadi ngagai bangsa Jus atau ke pengarap atau ke adat bangsa Jus, anak ti ketuai bempu kedua kali ganda. And this Pemayu hari kabuka bala anak kabukai. And this is mentioned in Deuteronomy chapter 21 verse 17. Jadi nya ba kita meda ba ulang adat bagi 21. Nya bangsa adat sudah Jus. However, whatever the amount is, we can assume the younger son will get 1/3, but it doesn't matter in this case. Jadi nak ngira nya tadi anak nya tadi nak ngira ke bagi ya 1/3 ngi ya nak ngira pemayu ya. But the father had divided and gave him his portion. Jadi dia apa lalu magi kerta tengkira lalu beri bagi ngagi anak kebiaknya. And the father grant his son's wish. Jadi dia nya tadi apa ya tahu ya apa ya setuju nggak penemu ngagai anak ya ti minta bagi kerta tengkiranya. The father didn't ask question what you going to do with the money. Jadi apa ya tu nak mada nanya nama tuju nuan ngau kerta tengkira ngau duit ringgit nuannya. And the father just give it graciously. Dan apa ya mere ngawati te cukup rino. And this is a picture about a sinner who wants to go his own way from God's given freedom. Jadi tu ngenang pasal orang keberdosa nya tadi contoh ya ngagai orang keberdosa tika milih pengawak ti berdosa ngenak cara penghidup ngau jalai ampu. And in verse 15 we know that the younger son almost immediately gather all his thing, the money, and he leave home. Jadi dia anak kebiak tu nya tadi ngambil semua harta tengkira ya lalu ya lari ngelenyau ke diri hari tempat apa nya. And he told us that he actually go away journey to a far country. Jadi di tiap cerita di tahu ya nya tadi ngelenyau ke diri ngagai dunia atau ke negeri ti jauh hari menua apa ya. And we were told that the father didn't stop him. Dan apa itu cerita nada bisa mada apa yang ndak nagang ya. And we don't know, probably he has also not informed the father. Tahu ke anak itu nak maka mada ngagai apa pasal ya tip jalai mindah. And this is something that in Jewish custom, he's very disrespect to the father. Jadi pengawak beketuknya tadi ulah beketuk ba adat sida Jews artinya nak babasa kapainai nada bisa bepadah ke beketuk. And it can be considered as rebellious. Jadi ulah anak ianya tadi tahu dikumai kita ngelaban penemu apai. It's a little bit like all us human being, we rebel against God, we sins against God. Jadi semua kita manusia menyadari nang ngelaban Allah Ta'ala. And in Romans chapter 1 verse 21. Jadi Rome chapter 1 verse 21. Jadi beda Rome bagi 1 ayat 21. You read that because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became fertile in their thought, and their foolish heart were darkened. Jadi itu kia madanya tadi
Sida nemu pasal Allah Ta'ala, tang sida nak meri ya basa tindang ni ya. Lalu nadai megak sida meri terima kasih ngagaya, tang pikir sida nyau mapap. Laban hati sida penuh oleh pemetang. And we all know that God's moral requirement and a rebellious and sinful life will have consequences. Jadi menjadi penghidup kita tinglaban Allah Ta'ala ke berdosa nang bisa namanya te hukum ya. The rebellious and wasteful son soon got into trouble. Jadi orang tinglaban Allah Ta'ala atau ke penemu Tuhan nang bisa masalah tekan untung ya. And then we read about it in verses 14 to 17. He get into trouble and he lost everything and he now get into desperation. Jadi kita mendak bayat 14 tadi Luke bagi 15, 14 ngagai 17. Jadi dia anak kelenyaunya tadi dia manyo benar masalah untung ya. So he wastes all the money that the father have given him. Jadi ia lenyau semua duit habis semua tak kira duit ya misi ya dibagi ke apa ya. So now there is a famine, natural disaster. Jadi musim lapar pungkang. And he lost everything. He has nothing left to face the natural disaster. Jadi ia lenyau semua utainya tadi. Lalu yang ada calai mimiat bahkan ni gaya ya oleh napi penusah atau kepenanggu lapar pungkang tu. So his financial disaster is followed by the natural disaster in the form of famine. Jadi dia kita meda gaya penanggu ti nuntuang anak ti tesat ti lenyau tu nya tadi. Ya habis serta tengkira duit ya mega kena tuntung lapar pungkang tahu kertinya tadi nadai bisa pemakai. So it's a bit like the bahasa say that sudah jatuh di timba tangga, something like that. Yeah. Udah kena labuah ditinggang tangga age korang. Yeah. So happens that he's forced to pack. Jadi ditunya tadi ya nya tadi bakal maksa diri minta dikasihkan. And he actually ended up joining the foreign country. Jadi ya dia tahu laban ya dia menua orang Jawa, menua bukai. And we know the Jewish people normally they treat the foreigner as the people that is not clean. Jadi ngagai bangsa orang bukai nya tadi, jadi bangsa Jews nya tadi ti orang luar datang ngagai sida ngumbai tu orang ti kamah, orang ti nare bersih. And this one in Jewish custom it can be considered as he is committed apostasy. Jadi di tu nyati kita merenang ke dia tu ya tu nya tadi udah lari dari pengarap ya nikah dari pengarap ya. Now he got a job. Jadi di tu ya dah bisa pengawak. And the job is to feed babi. Jadi pengawak ya ke dia tu nya nupi babi tau ke bekerja ba orang ti nupi babi. And we know in Jewish custom the pig is considered unclean animal. Jadi bangsa sida Jews. Nanti sida merenang babi tu nya tadi babi tu dikumbai jelu ti kamah. And this is mentioned in Leviticus chapter 11 verse 7. Nanti kita meda Leviticus nya tadi adat Lewi ayat 11 bagi 11. Ayat 7. Ayat 7. Okey. Ayat 7. So bagi 11 ayat 7. Yeah. So he now got a job that is very very bad job. Jadi yang ngai meda ngai ngerja pengawaknya kemenalaban pengawaknya cukup kamah. And is considered the lowest of the low in his life. Pengawak tinggi itu abi bangsa sida Jews pengawak ti cukup ya baru tau ke malu ke diri. And whatever he get his salary doesn't fill his stomach. Jadi gaji yang tak oleh nupi ya. So he feel hungry, he even think of eating the food for the pig. Laban gaji yang tak oleh nupi atau kena oleh meri yang memakai, nak cukup kena pemakai ya. Indah ianya tadi bersedia dekat makai pemakai babi ya. So this sound familiar. Some of us that we might gone through that we got money, you have a lot of good friends. Once you spend all the money, our friend also all disappear. Jadi indah kita nya tadi kuya tajak kita bisi duit. Mayu rekaban belayan kita ngau kita. Tahu ke kawan nuan. Udah kita nade duit, tahu ke nade reta sida ya lalu ninggal ke kita. So this young man now
realized that the pig actually is better than his own friend. Jadi dia nya tadi koya madah erti nya tadi babi tengok pulai lebih gimana ari pangan kaban ti dulu ti bisa pulai koya suba. In the book of John, chapter 1, verses 14 to 15, Jadi John bagi 1 ayat 14 ngagai 15. he reads that, but each one is tempted when he is drawn away by his own desire and entices. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, bring forth death. First John 14 to 15. James. In the book of James, Okay, John tadi James. James 1, verses 14 to 15. Okay, James bagi 1 ayat 14 ngai 15 koya madah ditau. Tang orang kena uji lebuah ya dibai serta Allah pujua pengingian yang pu dijai. Udahnya pengingian ya dijai betimbun lalu ngada ke dosa lalu dosa enti ianya besai ngada ke pemati. So the life of son is close to death. Jadi anak tu nya tadi ti lenyau nya lebih kurang bakanya penemu ya. Because he had drawn away from the Father. Laban ya nya tadi udah jauh ngejang ari apa ya. And the Bible clearly warn us about the consequence if we don't walk in the Lord. Jadi Bob Kudus nya tadi ngajar kita kita hendak berjalan serentak ngolah tala dan bisa penguji atau kepenanggul nuntuang kita. Now let's go to verse 20 first. Kita mendak ayat 20 And it talks about after the son has left, the father didn't go out look for the son. Jadi udahnya apa ada hanya anak hanya tadi lenyau dia ya berunding apa nya berunding dengan anak ya. The father allowed the son to be on his own according to his free will to live his life. Jadi anak hanya tadi mereka kebebasan ngagai bala anak begini guys sida ulang hidup ke dirembo. And this one is the same as our heavenly Father, God the heaven, God the Father, allow us all the freedom to do with our own life. Jadi bakanya guys jakuk kita itu merito. Baka apa kita di surga nya tadi mereka kebebasan tahu kemri kita nya tadi nitia ke jalan plan dirempo hidup ke dirempo. So the son when he's in a difficult position, he start realizing how good the father was. Jadi lebu maya anak hanya tadi nemu dirempo nya ada bisa utai ke dah bisa kena tinggang penusang atau penanggul dia ya lalu ngingat ka pengerindu pengasih apa ya. And he start making a plan to go back to his father. Jadi dia tu apa anak hanya tadi telenyaunya berunding dekat mulai ke diri ngagai apa ya. Because he realized that even the father's servant has a better life than what he's going through now. Jadi indah yang manding ke aku ya utai ke tapi dia tu biasa ke dia tu pasal pemakai indah baru mah apa ke dia ke lebih lagi mana utai ke dempak bala gaji apa ya ku. So his plans is to go back to the father in the hope that the father will receive him back as one of his servant. Jadi dia tu nya tadi ia mutus hati dekat mulai ke diri ngagai apa ya kian. Jadi ngarap ke diri empu diterima oleh apa ya pulai baru. So we know that in verse 20, jadi ayat 20 we know that when the father saw him come back from far away, lebu maya apa ya medak ya agi jauh apa ya medak ya. the father was actually joyful. The father ran to him. Jadi apa ya cukup gagah benar hati. Apa ya lalu Belanda nuju ngagaya. The father kissed him and then received him back. Apa ya nyium ya lalu nerima ya pulai baru ngagai rumah ya sida ya. And the father didn't ask how is he that thing. Jadi apa ya nak bertanya kan bahkan ni garita nuan sano bahkan ni gapindia nuan ada apa ya nanya-nya. The father quickly asked the servant to bring out the ring and bring out other things and then put the ring back on his finger. Jadi dia apa ya semina madah ngagai bala kuliahnya tadi kurang kagaji ya. Mai emre siti tincien lalu pia magagari ke pamdo badas diberi dirasuak ngagai anak ya. The father actually restored the sonship. Jadi dia tu nya tadi ngenang ke pasal
apai nya tade udah meri pulai baru hak ngagai anak telenyau nya nyadi anak ya pulai baru. And if you know that if father the run to him, we can also conclude that the father boy miss him very much. Jadi nya nunjuk ke lebuh mai apai ya Belanda ngagai anak nya tade nunjuk ke anak apai ya tu balat pendari no kana ya. The father will be praying for him to come back. Jadi ka apai nya tade besampi kia pulai baru. However, the father accept him back and install his sonship. Jadi dia me apai nya tadi lalu nerima ya, lalu ngambil ya baru jadi hak anak ya. So the father indeed is a very forgiving and a very loving and forgiving father. Itu kita meda apai ulah apai nya tadi apai te rindu apai te dekat ngampun. And this is like our Heavenly Father relationship to us. Jadi baka apai kita ti serga kawal yang ngau kita bakanya maka. He loved us, he gave his son to die on the cross for us. Jadi ya meri anak tunggal ya ianya Jesus Kristus ya mati di atas serga lalu ngampun dosa kita. Yeah. Without any condition. Nadai bisa syarat pengrindu Tuhan tu. Now I will share the second point is about the son actually realized his sin and then he repented with a true repentance. Ya anaknya tadi lalu nemu dari empu orang keberdosa, lalu ya nya tadi amat ngesalati. And we know from verses 17 to 20. Jadi kita mendapat ayat 24. Ya. 17 to 20. 17 17 to 20. 17 ngagai 20 ah. Yeah. So when the son at the bottom of his life, jadi hidup anak etelenyau tu balat penda lebuh maya ya nya tadi cukup ya baru penghidup ya. he came to his sense. Lalu ya nya tadi lalu datai dia yang ngasai ke derempu nemu dahnya. And he is often taking a great sorrow and tragedy to cause people to realize his mistake. Jadi itu mengajar kita nya tadi ngasuh kita nya tadi ngelala masalah atau ke penyalah derempu. Then only start looking for someone who can help them. Jadi lebuh mayanya tadi udah ngelala dia begiga ke bekeni kayak siapa orang boleh nulung aku koya. So the son start realize how good the father was. Jadi dia anaknya tadi lalu nemu. Lalu kang lala ke pasal pemanah apa ya tu. Then he planned will go back to his father to only be treated as a servant. Jadi dia nya terpulai baru ngagai apa ya. Lalu sedia baka nyadi ulun ngagai apa ya. And because of that, we can also conclude that the son truly repented. Jadi dia nya tadi ngenang ke pasal anak kelakinya amat udah ngesalati. So the son actually harmed himself. Jadi dia nya tadi apa anak itu udah ngesalati ngagai derempu. Because he lived away from God. Laban ya udah lari jauh hari Tuhan. And we know that when he see his father, he actually tell his father, I've sinned against the heaven and I've also sinned against you. Lalu maya bertemu apa ya dia ia lalu madah ke derempu sedar apa ya aku dah berdosa ngelaban Allah Taala, aku dah berdosa ngelaban Tuhan. And in other part of the Bible, we also know that normally if you committed sin, you are affecting yourself, also the other people. Jadi makanya maka nanti kita itu berdosa, kadang kitanya oleh maka ngerampit orang bukai maka ngacau orang bukai. But what is important is that I think the son truly convicted about his mistake. Jadi itu je tadi utai itu benar. Anak ianya tadi ianya amat udah minta ampun, udah sedar ke penyalah dirempo. And this deep conviction Lalu ngawati tingesal lead him to not just change his mind, bukai semina ti ngubah runiang iaca, but move away from sin tang ianya ngelengkak ke dosa ya. and turn away from sinful life Jadi lalu yang tadi pulai baru ngagai penghidup mulai ngo Tuhan. and get back to his father. Lalu mulai ke diri ngagai apa ya. And in Acts chapter 3 verse 19, Jadi dia kerja rasul, namanya kerja rasul bagi 3.
Repeat therefore 3:19. Kerja Rasul bagi 3 ayat 16. Repeat therefore and turn back, and your sins may be blotted out. Kuya mada dito Kerja Rasul bagi 3 ayat 19. Repeat therefore 3:19. Okey. Nya alai ngesal kita lalu mulai ke diri ngagai Allah Ta'ala baru. Awak kia muai dosa kita. Ngambil ke Tuhan merik timpuh penyamai dalam Roh Kudus. And also in Acts chapter 2 verse 38. Acts 2:38. Jadi kita meda Kerja Rasul bagi 2 ayat 38. Apostle replied to the crowd, each of you must repent of your sin and turn to God. Jadi dia Apostle Peter lalu madah ke pada ngesal latih kita lalu pulai baru ngagai Tuhan. And be baptized in the name of the Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Lalu baptisa dalam nama Jesus Kristus. Awak kedosa kita diampun. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Lalu kita dekat nyambut pemberi Allah Ta'ala ianya Roh Kudus. As Jesus follower, Kita jadi pengikut Tuhan Jesus. we must turn to Christ and depends on His forgiveness. Jadi kita hendak tunda pulai ngagai Tuhan, harap ke Tuhan Jesus. Lalu kita nya tadi namanya tadi ngesal ke dosa kita. Mercy and guidance for our and purpose of our life. Menjadi awak ke kita dikuasa ngau pengasih penyiru Tuhan ngiring kita. And the Son's realization is the same as a sinner realize the spiritual poverty and start putting aside pride, personal pride. Jadi awak ke kita ninggal ke penghidup kita ti angkuh atau ke sumbung atau ke ngengai ke diri impu. Jadi dia nya tadi pulai baru ngagai Tuhan. And truly repents. Amat ngesalati. In verses 20 to 24, we Jadi, learn that dia kita meda tadi bagi ayat 20 ngagai 24. so how the father treated him. The father even asked the servant to kill a calf Jadi to begini, celebrate his return. Lalu begini gaya apa yang nyambut anaknya tadi dia yang ngasuh bala gaji nya. Lalu munuh jelu ke ngerami anak itu udah lenyau lalu pulai baru. So the father actually celebrate his return on top of installing his sonship. Jadi apa yang tadi bakal nyambut yang ngau pengerami. Lalu meri ya pulai baru hak ya jadi anak ya. It's a little bit like the Jadi- son was died and alive again. Jadi itu nya tadi anak ya udah mati, tang dia tu ya udah hidup baru. So in the same manner, our God's heart is full of compassion for His children. Sebab maka kita nya tadi ba Allah Taala anak Allah Taala na ngemuan pengasih ngau penyiru. Because we are created by God from the beginning. Laban kita digagak Allah Taala aripun. And if we truly repent, the God will graciously welcome us back into His kingdom. Ti kita amat ngesalati. Tuhan nyambut kita lalu pulai baru ngagai perintah ya. But we must truly repent. Tang kita ndak tonda amat ngesalati. And we repent, we go back to God's kingdom, the heaven will rejoice. Jadi kita pulai baru ngesalati, pulai baru ngagai perintah Allah Ta'ala, Tuhan cukup gagati. So the third point I want to share is about the Father's grace and sovereignty. Jadi itu kita meda gaya pasal pengasih Allah Ta'ala, ngau pengasih pengerindu ya. So this now is talking about the elder son. Jadi itu kita meda gaya anak ya nyata ti ketuai. As we read and understand from verses 25 to 30. Jadi itu kita meda ba ayat 25 ngagai 30. We know that it talks about the older son come back from the field. Jadi cerita 30 nya 25 ngagai 30 nunjuk kana ketuainya tadi pulai dari kebun ya. And this is funny because this family actually is quite rich. They have servant. Jadi itu nya tadi kita meda keluarga tu ni cerita tu keluarga ti kaya. But the elder son still need to work. Tang anak ya ketuainya aki mengkang rajin kawa. And when the elder son reached home,
he didn't go and see the father immediately. Tang anak ya ketua itu tak terus bertemu dengan apa ya. But he was surprised with the celebration the father is hosting for the younger brother. Tang ya kenya tati mada apa ya nyambut anak ya tilenyau nya tadi lalu ngau pengerami. He don't know what happened, but he instead of asking his father, he go and ask the servant of the father. Jadi lebuh mai mada pengerami nya tadi tidintu apa ya ke anak itu dah lenyau nya. Ya nanya apa ya terus, tang ya nanya orang gaji kebukai. And this one is quite clear show that I think the elder son's relationship with the father is not so good. Jadi tu nunjuk kita anak ketua kawul ya ngau apa ya kana entu mana. And the worst thing is that the elder son find great difficulty to accept his youngest brother. Jadi itu kita meda anak ketuanya ya nak cukup pedih yang nerima pengawal tu dari kerja menjadi kebiaknya. So when he asked the father servant explained to him what is happening at home. Jadi dia ianya tadi lalu ngasuh orang gaji nerang karena mau teh jadi dia tu dah. And he refused to go into the father's house. Tang ianya tadi ndak sanggup ngagai apa ya bertanya kan nama arti pasal pengerami dirintu apa ya. However, the father showed his graciousness. Jadi dia nya tadi ngenang ke pasal apa ya nuju ke penghidup ya cukup kasih cukup rindu. Came out to his house to the elder son and pledged with him. Jadi dia apa nya tadi lalu bertemu dengan anak ketuanya lalu nerang agaya. And the elder son respond by telling the father, jadi dia anak ketuanya tadi lalu nimbal jaku apa ya. Your son, he referred to your son instead of saying, this is my brother. Kaya mada tu menyadai aku tu kaya. And his response, we can also reveal a number of things about the elder son. Jadi mayu jaku tadi ngenang ke pasal anak ketua itu. Number one, his relationship with his father don't have much relationship. Jadi kawal yang apa yang nak itu berapa? And very likely it's just based on the work. Jadi kawal yang apa mina ketegal pengawal tidak kerja sidak yang. And he despised his brother Jadi dia kita banding menyadai kasihku kebiaknya. as someone not deserve the father's favor. Jadi kebiak bab penemu menyadai ketuanya nak patut nerima sambut atau ke pengasih hari apa yang. And we can also conclude that actually he doesn't understand grace. Jadi itu kita tadi belajar nyadi ketuanya nak merti pasal penghidup dikasih penghidup dirindu. And he has no room for forgiveness. Jadi bayanya tadi nare jalai bisa dekat ngampun. And he don't recognize his brother. Lalu ya ndak ngakunya anak ke menjadi ya pesatnya tadi menjadi ya. And in verse 29, we can also say that he thinks his father is stingy and unfair. Jadi ayat 29 dalam rundiang ya dia yang apa ya disangka ya apa ya nadai bisa adil ndak nadai bisa namanya tadi adil mana. And knowing that the father is so gracious, Jadi tang apa ya itu membuat penghidup dirindu. if the elder son will ask the father for something, Jadi ente apa yang tadi ente anaknya minta utai hari apa ya. the father will probably give him and grant his wish. Dia apa lalu meri lalu nitiah kutai ke pinta ya. And the father actually call him son. Jadi dia apa yang tadi ngangau ke sidak ya nyebut anak. And the father remind his father in sonship Jadi relationship. itu mesti ngenang ke pasal kawul anak ngapainya. It's not based on work, Ukainya bapanggai bekerja and it's purely by grace. tangnya dikuasa oleh pengasihan. And in Ephesians chapter 1 verse 6, Jadi dia kita mendapat Efesus bagi 1 ayat 6. and he say, praise to the praise of the glory of his grace, by which he make us accepted
in the beloved. Jadi kuya mada awak ke kita meri terima kasih ke Allah Taala ketika pengasih ya tiba mulia tidak beri ke kita dalam anak. So the father's reply to the son emphasized his relationship with his younger brother as part of the family. Jadi dia nya tadi apa ya dekat nunjuk ke kawal apa yang anaknya tadi ianya siti bagi dalam ruang bilik. And the father emphasized forgiveness through the celebration and told his elder son is appropriate for the younger son who was lost or Jadi dead. dia apa yang nunjuk ke penghidup ya tingampun, dia yang ngatur pengawak tiraminya tadi ngagai anak ya tu udah lenyau lalu pulai baru. And alive now. Dia tahu ya hidup. So in the same manner, our God will graciously accept our repentance. Jadi menjadi makanya maka apa yang kita diserga, ya ngampun kita lalu nyambut kita. For any sinner in a wholehearted manner. Jadi dia Tuhan yang nyambut kita orang keberdosa ngawati kenadai bisa bertagang. And this we need to learn that if among our family member or our church member, if they repent their sin, they come back, we should welcome back, we should treat them. Tu ngagai siapa-siapa kita ke ditu mega tahu kabalar diri sebila orang bukai tingimai kita ente sida yang ngesalati ke penyalah diri kita yang nerima ya ngau pengasih. We should graciously support the person and Jadi give him encouragement. Kita yang ngau pengasih hati, kita yang nyambut sida yang ngawati tirino. In this story of Jesus, the behavior of elder son represent also the Pharisee mentioned in Luke chapter 15 verse 2. Jadi tu maka jaku menang pasal Luke 15 verse 2. 15 ayat 2 tadi maka. And the elder son was angry, resentful, Jadi dia kita meda gaya anak ayahnya tadi ketuanya cukup ringat because berdendam the father welcomed back the sinful son. laban apa ya udah nerima anak ketesati berdosanya pulai baru. Back into the kingdom of God. Jadi pulai baru ngagai perintah Allah Ta'ala. And this Pharisee actually give a lot of problem to Jesus. Jadi Farisi itu tadi namanya tadi mai masalah ngagai orang bukai ngagai Tuhan Jesus. Because they don't understand grace. Laban orang keninganya jaku ajarnya sira nak merti pasal pengasih. And they see salvation is justified through works, not by grace. Jadi bak sida bak pengajar adat atau ke orang Jews sida yang umbai salvation atau ke pengasihnya tadi uliah sida ari pengawak sida di gereja pengawak di badas. And in Jesus' day, actually, the Pharisee divide people into two groups. Jadi orang Farisi nya tadi bak Tuhan Jesus itu ya maki duit bagi bangsa orang Farisi itu. And to a group of holy and unrighteous. Jadi dia sida yang maki orang ke kudus ngau orang nak kudus. And the Pharisee refused to share God's words or God's knowledge with the unclean people. Jadi dia nya tadi orang Farisi nya tadi ya berkongsi ke pengawal di badas ngagai orang tina badas. And the Pharisee actually doesn't understand grace. Jadi orang Farisi itu pengajar adat sira ya nak merti kemimiat pasal pengasih. And John chapter 1 verse 17. John bagi 1 ayat 17. 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Jadi kuya mada dito nadai siko adat Allah Ta'ala datai di bait Moses dan pengasih yang pembenar datai di bait Jesus Kristus. And in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Jadi nanti kita mendapat episode bagi 2 ayat 8 dan 6 dito. For by grace ye have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Jadi kan laban ketika pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke baru oleh pengharap nya okai pengawak kita tanpa memberi Allah Ta'ala. So this parable also show that
God will extend His mercy to whoever He will. Itu ngajar kita pasal Jakub sempama anak ketesatu yang menjadi pengasih Allah Ta'ala. Even though there is an objection from someone because of different view about salvation. Jadi bisa mereka ajar tu nyatade ditentang di laban orang ketegal pengasihnya tadi ketegal pengawal. So in conclusion, Jadi Jakub penutup ya. we learn about attributes of God. Jadi dia kita meda gaya keterubah ya bekeni gaya ulah pendiau Allah Ta'ala. Now one, our Heavenly Father is a loving and forgiving Father. Jadi apa yang kita yang ngenang ke pasal ya tirino ya sedia ngampun kita. He will allow us to live freely, to live our life and make our own decision. Jadi ya yang ngasuh kita nya bebas berjalai ke penghidup kita, pengawal kita, tang ya nya tadi ngasuh kita beri keputusan maka. He is a loving God, Lalu ya meh Allah Ta'ala tirino. and we are accountable for our action and the consequences. Jadi kita nya dirempu bertanggung jawab, utai tidak kerja dirempu. And more importantly, we are to live our life according to God's way. Jadi kita hendak tu nak nitiah ke penghidup kita ngau nitiah ke cara Allah Ta'ala. Or we will be regretting. We will regret. Tahu ke kita nya tadi kak ngesalati. And when we regret, when we return to God, the Father, the Heavenly Father will forgive us. Jadi nanti kita ngesalati ke penyalah kita. Dia apa kita dekat sedia ngampun kita. And when we realize our sin, Lebuh maya kita nemu dirempu orang ke penyalah. and we need to be fully convicted of our sin, that will lead us into true repentance. Jadi kita hendak nemu ngesalati lalu kita amat ngaku penyalah dirempu. And if we truly repent in our walk with God, Jadi nanti kita kita nemu atau keamamat ngesalati lalu kita bercalai ngau Allah Ta'ala. we can ask for forgiveness. Kita minta ampun dari Tuhan. And our holy and gracious God will restore relationship with Him. Allah Ta'ala di kudus, Allah Ta'ala di pengasih dekat meri kita mulai ke penghidup kita mulai manah baru. As we all know, in 1 John chapter 1 verse 9, it says Jadi that John 1 John bagi 1 ayat 9. if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Nanti kita ngaku ke penyalah kita, dia Tuhan sedia dekat ngampun dosa kita. And the third point is the Father's gracious and sovereignty. Jadi dia kita meda kuasa pengasih Allah Ta'ala pemadu berkuasa. Our God is gracious Allah Ta'ala tu cukup pengasih. to the extent that He gave His only begotten Son Lalu ia menganjung anak tunggal yang pu to die on the cross for us mati ke atas kayu ergang ketegal nuan ngawaku. without any condition. Menjadi nadai bisa syarat. Even those we are sin because we fall from the day one. Jadi walaupun kita itu orang mensia ke berdosa, hari tekat terubah kita ada. Our God is extravagant God Jadi Allah Ta'ala kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. and know all things. Ya nemu semua utai. He know what is best for us. Ya nemu nama utai ti badas ungkup kita. And at times that He will not give us what we want. Jadi bisa maya ya nya tadi ya nak meri utai kereka kita. He will only give us according to our request, according to His plan. Jadi ya meri utai nitia ke plan tau ke nitia ke peneka yang pu. And I want to close by reading Romans 11 verses 33 to 36. Jadi kita mendak Rom bagi 11 ayat 33. 33 ngagai 36. I read that, oh, how great are God's richness and wisdom and knowledge. How impossible it is for us to understand His decision and His way. For who can know God's thought? Who know enough to give Him advice? And who has given Him so much that He needs to pay it back? For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Nak kami pemasai pengeraja Allah Ta'ala
Nakak me penalam penemu ngau rundiang ya. Sapa te nemu nerang ke pengerperagam ya. Sapa te merti ke jalan ya. Munyi tersebut dalam bab kudus. Sapa te nemu hati Tuhan. Sapa te oleh ngajar ya. Sapa te oleh ngerapat ya lalu nadai nyanya. Sapa utai tergagak oleh ya. Lalu semua utai nyadi oleh ya ngau ke gunaya. Ngagai Allah Ta'ala mulia dekat meruan belama-lama ya. Our Heavenly Father knows exactly, has a plan for each and every one of us. Apa yang kita itu diserga menjadi ya nemu semua atur dalam penghidup kita. We need to pray and seek Him. Siti pengawal kita bersampai lalu gigak me Tuhan. Seek for His will. Gigak me penekak ya. And the only way to know God's will Jadi lebuh mah kita nemu nitia ke penekak ya. is to pray and to study His Word. Ianya kita bersampai belajar kecakuk Tuhan bab kudus. In order to know Him. Ngambil ke kita dalam lagi penemu kita pak ya. Let us pray. Aram sampai kita. Lord Jesus, we want to thank you. Tuhan Yesus kami terima kasih ngagai nuan. Thank you for this morning we are able to come and worship you. Terima kasih ke pagi itu kami oleh datai nyembah nuan. Thank you for your words Jadi terima kasih ke cakuk nuan. and your teaching. Ianya ngenang pas ajar nuan Tuhan. And we pray, Lord, that you keep us to yourself. Tuhan awak ke kami terus diberkati itu nuan. We thank you for what you've done on the cross for us. Kami terima kasih kerana pengawak tu dah kerja nuan ba atas kayu organg. We ask and help that, Lord, you help us to walk faithfully for you. Tuhan awak ke nuan kami terus berpanggai lalu berpegai erat pak nuan. To study your words. Ambil ke kami belajar ke cakuk nuan. To seek you and pray to you. Ambil ke kami oleh ngigak nuan. Lalu sampai ngagai nuan. To listen to your voice. Lalu ninga ke cakuk nyawa nuan. And to be sensitive to your Holy Spirit guidance. Awak ke kami terus sensitif ngagai iri yang Roh Kudus nuan. We ask the Lord, you help us to live our faith Tuhan sawap kami ngambil ke kami terus diau dalam pengarap pak nuan. in action Dia megang ngau pengawak di kerja kami. that will glorify you. Awak ke ngemulia mesai ke nama nuan. And to do this purely because of our love for you. Awak ke kami ngerejau tanya semina ke tegal nuan. We ask the Lord, may your word be the light of your life Awak ke cakuk nuan jadi ke tenggau kaki jari kami. and for our path Dia megang ngagai jalai kami. and the sword for our life. Dia megang jadi kegaram dalam penghidup kami. I want to commit all my brother and sister here Tuhan ku bersampi ke menjadi aku kedito unto the Lord Jesus. ngagai Tuhan Yesus. Amen. Amin. Thank you. Amin. Tuhan berkat semua. Okay, thank you menjadi kita cinwat. Kita ngangau bala musician kita lagu ke penodai ya. Kau ngangkat cari itu. Jadi tujuan ini. Ingat ke kita baru pasal isi hati apai. Menjadi kadang kita ngerundiang ke isi hati apai, kita bersergal, lalu kita nak medah. Semua cerita dalam buku 2 nyak nunjuk ke isi hati apai. Nyak ke buah cakuk ke penudi. Kena kita ngelala lagi cakuk isi hati apai. Baca buku 2 kita bersampai selalu. Cakuk Tuhan menjadi ngangkat ke kita ram tes maaf diri. Awak ke kita mereniang ngagai isi hati apai kita ke pagi itu. Yang nang rindu ke kita, yang ampun kita. Pengasih ia berkuasa hari atas semua utai. Menjadi ia tetap dekat ngigak kita. Ko Tuhan mada setiap pejalai penghidup kita. Menjadi kadang bisi dua itu utai. Satunya tadi menyekujaku tadi kadang kita nitia katur ngoplan mensia baka anak ketesatnya plan yang pu. Dan hati apa kita nitia kati ya yang tak berubah. Kita itu nak mengkang anak ya. Walaupun kita jauh hari Tuhan,
Kadang kita ngasai ke Tuhan ada bisik ngau kita. Kadang kita bisik megah. Aku bisik dosa, bisik penyala. Tuhan sedia nerima kita ngau hati keterbuka. Kita merendih yang apa kita nak berubah. Kita merendih yang hati apa kita ya sentiasa muka ngagai penghidup kita. Kita berlagu ke lagu baik aku semak ngagai nuan Tuhan. Baik aku semak ngagai nuan, Gak begulai ngau nuan. Ku ngasai kau berkat pengrindu nuan. hidup titi Kebenaran nuan. baik aku Semak ngagai nuan. Gak begulai ngau nuan. Ku ngasai kau berkat pengrindu nuan. hidup Niti kebenaran nuan. aku Enggai jauh ari nuan Tuhan. Baik aku ngagai rumah kudus nuan. Awak keronuan tiau baadiku. Bak rumahku di nuan. Harap buka hati kita ngagai Tuhan. Harap kita ngau ke nama Tuhan. Harap kita minta Tuhan neguh kita. Baik aku semak ngagai nuan. Gak begulai ngau nuan. Ku ngasai kau berkat pengrindu nuan. Hidup niti kebenaran nuan. Aku enggai jauh ari nuan Tuhan. Baik aku ngagai rumah kudus nuan. Awak keronuan tiau baatiku. Bak rumahku di nuan. Aku enggai jauh ari nuan Tuhan. Baik aku ngagai rumah kudus nuan. Awak keronuan biau baatiku. Bak rumahku di nuan. Kami ngai jauh hari nuan Tuhan. Kami kedatai semak nuan Tuhan. Kami kadinta di berapu le nuan belama Tuhan. Kami kapulai ngake nuan lalu kami ngesal Tuhan dari tete dari kakak kami. Tindak galantang kati nuan Tuhan. Haleluya. Amat Tuhan kami ngai jauh Tuhan. Aram kita sama main lagu tonggos raka kelekas sampai kita ngake Tuhan. Baik aku semak ngagai nuan Tuhan. Baik
gulai ngau nuan. Ku ngasai ke berkat pengrinduan hidup niti kepedakan waraku enggai jauh hari nuan Tuhan bayaku ngagai rumahku kudus nuan awak keroduan diau bahatiku baru matu cinuan baru matu cinuan baru matu cinuan. Tuhan awakan Tuhan meruan dalam penghidup kami. Keriang ke pengarap kami, dilemi kami diangkat ke dikeriang ke. Ampun penyalah kami, singkang penjalai penghidup kami. Nuan ajak kudus, diulih nyelamat ke kami. Narai Tuhan bukai. Terima kasih Jesus, Nuan mati batas kayu regang. Lalu Nuan nunjuk ke pengasih hapai di surga. Lalu Tuhan mengampun dosa kami. Intu kami Tuhan. Berkat kecakuk tadi. Awak kecakuknya di kembuhan kami Tuhan. Lalu di kerja kami. Lalu di titiah ke kami. Nyak cakuk Tuhan. Dalam nama Jesus kami sampai. Amen. Puji Tuhan. Pujari kita ke Tuhan. Okay,